السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسقو من تنكوين نعماما كوين مبالي عمر من محمد بشير بن بادمبا ara tirndo hilinya atir nempana ati qomi jumandi kutuba ni wajibi tikembere ngati serbe no gora eretar nya uganta geme kutuba tel kun juman kite ngamo oti ni kenjabuni jumandi kutuba ni wajibi juman sahanta unyere kananti angumbenu haira awajib na untan kun kama juman sahanta unyere kutuba gama ya juman na anda jatene juman kembere nga ka serbe gana diga jumandi hime gana diga hane ken kamane baraji nan qora serbe gora lagar mbonwa ka anta ho nyana juma haranga da gemuti salen siginde haranga da gemuti arakal lagare anda jumanti mante baraji ngita har serbe gana da gemu juma arakal lagare anda ya almami magir baka qorongora nga almami mbihinte ka qorongora nga qami yongula ngoro to amata sami allah liman hamda anda jumanti mante baraji ngita ka serbe no gora hane kunga manum baraji nan qora serbe no gora lagar mbonwa iwati ni juma serbe gora yimpranwa ti kum misali akoma ngana jagandingi ati mante anda ken sara allara jagandingi ti mante anda ken sara allara serbe no gora naganendi akomi kunga manunda selingi anda ken sara allara kembrenga serbe no gora allagar mbonwa na almam to khutwan walma khutwan ni mahalli kembra kun kaman wa khoy serbe gara selingire anda ken sara allara dongu ibraji an qorame yufazam dawna an qorame ka anda khutwan terengo ama khutwan terengo madama an koni gara salen gidaro almam bati an juman braji ati manden akwanda juman kita wa juman braji ati manden ka serbe no gara an sama kembrenga kun kaman ufazam dawna an qoran kanta ho nyana juma don an juma asalin siren bo atir nem pilani ati malik mazabuni huturo nan sami huturo ngane na hilantano tikembre na serbe ganaro misileni tele awge mi anna tahiyatul masjid kenya wal manna manya otini kenjabuni malik mazabuni serbe ganaro misileni nay huturo masalihina huturo ndo lasran huturo na nahilantano maliki mazabuni don an naro misrendi anta tahiyatul masjid yana kiwati ni tananti subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar tanna kengo ni tasuko kembrenga anta tahiyatul masjid ko yana kengo ni tasuko nan tawo on kembra jingtana ka tayad masjidin tayana angaro mislen banangu tawunu qawtu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar an kin woni tasko kembrenga kinga ngasana tayad masjidin tayana don keni atir ni hilandi njabunga inshallah kenan yale o mare metana yele gogo ba dukure togeti mande suma bu yele gogo ba dukure no dongu a ken khana tirnde wono ati yele sirenja kallo kini an sawambana ya gare sare habe tela anje kallo kinnewa otini kenja bundi anja kallo kinne an sawambana ya gare sare habe anja kallo kinne kembre na sharia ni jaka nganta kinni sirebenu birarunga wajibi an kama komi anyi me sarare me aro amma dampawa danyake don jakan takin nukui aro sirenu kama kebe gani an sagambana anya yugo anya yagar mayo awo sare habe awo gemana jakan gine pasi akembira ru wajibin den tanken kama sharia ni an jakan gine an sagambana yugo nga an akina an sagambana yagarenga basu ho takinga madama Allah hingawiya dongu nanti qomi an sagamana ina aw sagabe ay kemta sharti serebe no birarungo wajibi nan kama jakan takin kunye qomi an sarare me an sara habe danyake jakan takin kuyi haro sirino dongu akebe gani an sagamana yu an sagamana yare jakan kinye basu ho ndai madama la hingawiya madama agane bananu ngani don anta geme jakan gina kabananu gahe keta o geme jakan nan kinye o atir ni hilandin jawu o mare meketir ni hilandin jawu to ko manda jagan ginan sa mana yare ke don a kusa gada selun ko na li soro na selun ko soro walma ala selun ko yiga ne aran kare tanali ana yiga anyi me qawato angara hime kine da kunya ro selun ni o tini basin tagin basin dari angengara buga ma doro dongu
a konsigazu honta angin kama aketa haragana asoro yiga ninga nankiri bas ntagin anaiga kenta jatene nantan nanje kaiga aga buangin kiteni naro adigaranga bana nyime angin gara buwa ma aga kabara nokube anda digani no keta angin kallenyi mari keta hariga nankiri nanti anale anyige kembira sharani anga yiga na bas honde an sambana anda jagan gina da selnya kubari na soro nantan na la na yiga bas ndaranga yiga parce kenta jatene jakai gare aga buangin ma bana nyime aga bwange manna la ken kiteni bana nyime keta kenda ajade jaka gara komi akenya gara suronta onyankenda sisa a komi akenya gara suronta onyankenda donc kenda ajade nanti angenda njaka nyiga hotini o mare me khatir nan jabunga hanno gemle sawabe kenna nge halle o mare metana tirnde wono ala tirnde genya priven kama uche baka hora ko nanti ekipaso nyoy mosri ken sawra homa katora khairno jabnu kuri privega jabnu ni kentinne na kangai ati ikunga muku waju nanwa nanti serengo no yimbendi anaro yimbena wasagne nambu tieli kendiga me asabatin denwa ma asabatin deha ti khalidina fiha tiken qaw qur'ana di dongo otini ken jabuni ogo mazawa be kama ken maliki mazabu kitabu be gono kentu indengani besuga akarna okarmo bagar hay kamana darsu ngini kitabu bere samardani honoti irsala dongu aw kenno ondi nanti serebe no ganaro yimbendi jahannama dongu alla haren wa kanjondi ni udangani alla haren mantonu serebe no igole sirendo igole burenga na nyoro igole sirendo igole burenga na nyoro alla hinene kunga na kulone arjana na sababunya alqiyama kota pese ndenya no gollu kanjena mizanu gollu kanjena serebe goli sirenya gana goli buranjita mana serebe goli sirenga na gabo kemirenga kenka mane kingo kisni kingo no arjana bo serebe goli sirenda goli burenga na nyoro keta Allah hinne kenka mane kenka hana no arjana keta serebe an goli bure kenya ngawoti goli sirenga mana goli burenda goli sirenjita kemirenga islami nyananga munafiqa unta ngollendi hilla ka henta ngollendi kemirenga ti kun kamanu warno yimbeni jahannama kabe wotini jahannam kemirenga kun warno jahannamari kun na jahannamari kemirenga Allah hare kanjonde ngo kinni Allah hare ngo kanjonde ni immantonunda sirbenu garo yimbendi jahannama kun kamanu ngo baka kenna ya hale mu'mina nun khano kanjonde ni keta sahidin puru kubenu ga fati jihadi nyagaranga kun kamanu khano kanjonde ni aro lemu benu ga fati lendumunu neuma balagaw lemunu benu tunanu ga fati neuma balagaw kun khano kanjoni ni isara nundangani ala kulli hali lara kotango ni kanjoni nan gabe yani wali junun khano kanjoni ni sirsiru mu'minanu kun khano kanjoni ni don kanjoni suddangi hale alla haren khano kanjoni ni imantonunda kubenu garo yimbeni jahannama kembirenga alla kumbuni ni talla haren kanjoni nga kebe yana arsal itaw be yana arsalai awse ne kengama nanti iwe buni yimbendi ti annabi kanjonenga ti wi buni yimbendi ti annabi kanjonenga dongu sereben toanu ben wara kitabu ke sa toanu qorqorunyani iwa ya to arabon kanenga wa khalidina fiha iwa manantu kembrenga hadisanu ben go ke kai ku hadisanu qasabatin deni nanti alla harengo kanyoni jahannama dungonunda dongu mantonu benu igole burenga gawdini gole sirenga alla harengo kanyoni no dangani ne dongu hal misqala zaratin haqim liman kaungane serbe sonomeni wo ken kamane mbuni yimbendi na londa arjana wala dongu kenda lun sabatin deni wa o mazabun kitabu ken arsala wa sehneke kama na bangandi kembrenga otini o maremenda khalidina fiha kebe haiga koni gole ngana tinya tikinga otni arawon kanne surtu qur'ana no on jupeni wa qur'ana lahingo mana gabe wa qur'ana lahingo tuawu be no on jupengani ana tana khalidina fiha utu nanti allati iganaro te khalidina fiha kembra otini kemme tana qur'ana ni ke aya kemo walemina allati qur'ana ri suratu tahiri ati man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya donc ti serebe ganari alla ne junumu nganga ti kemela ti jahannama o ken kamanenda tanta kallari
kalle wa anda birena kana birebe gani ansa gombire kembrenga otini ke aya na ke wala mina ti serbe ganari allai alkhayama goda nay julmunganga kembrenga annabiyumu masumun ngahe arqi haru kungana bugari anna ko wali nanti julmuntai anna ko wali nanti julmuntai bana tana ki aya goli ikon mo kere kinga ko ini nanti serbe go kisni jahannama ken serena loa pasge serbe go ni nay julmuntai angati masumi akoteni anga yini haramare men po gabe ni julmu nyangane ka annan julmusu kita akwai nan di pesa ne wono goli sirenga na gaw hobrenga kita wono arjana ana angana tana ke aya wuto kome akon mo pasa ati manyati rabbahu mujriman tisrebe ganar ikamanga ne julmu nganga kembere anna ko wali lengi ne julmu tai kembere ke aya aro khalidina fiha ipese meure don angana khalidina fiha yan nanti aw dumene yimbeni kembere anna ke aya khawala mina on ke aya wala mina ana ko wali lengi nanti junumu dai kembere ko ne odi amende honini otini kitabu no benu gano mazabun kitabunga wa kitabun guni kitabu kamran ko yen kena arsalai ko ni nanti annabi o qanyoni jahannama dungonda imantonu himenu gorno jahannamari kembere hari miskhala zaratin haqili manan kawane serbe sonomeni wa muni jahannamar nan yalonda arjana wala ken sabatin den bo kennangi hale ona tun nanti jahannama yimingeruku nyeru yani yimingereni nyeru ay hono woti kenda sakhara hutamatu jahimu hawiya laza sa'iri don ku tumi sirasu wanaro kuri andabaka ka asuho kamurange ken jahannamai ira ko enandi serebenu wanaro jahannamari kunyambaka serebenu gani junumu nyangano ira junubunya igolis burenga wo igolis renga kembrenga wuro no jahannamari gole bureke ha khena kembi bakuya kembra kunyambaka ka angana yanka jahannama ko ni wure bake to onda kenni jahannama kinya na suho kamurangenga ora ko enandi yimingreni nyerwai kembrenga suwo range ken hawiyai asuho kamurange ken jahannamai kembrenga serbe na jahannama kunyambaka ka jahannama ho waranke jahannama ro warana angaro kunni doro bake to ondari kembrenga amno suka manten kisini yimingero kunyer suka mantenga anno sukisini yimingero kunyer suka manten toranga kembrenga wotno mare menda angorno wotno mare menda serbe nu iganaro yimbendi musliminu nyagani liman kaunga wisono mendi iganaro jahannamari kembra Allah hare mo kanyoni ni udangani ni wibuni jahannamar na nuro nda aljana kyani oku diga kilen qaidanga kiyani maliki mazabuma wa asa handengo hadisa nundi asa handengo fiqh kitabu nundi wa diga fonde maliki mazabuni watwanu yo khalina fiha ke watu wa urebe gawe wakentu kembra wo diga mende ni misansin gabo ودنا ما رمينا سربنا قولنا جهنم الله هرمو قنيوني ودعاني هاري مسقال زراتين حقل من عاونا يسون مني يبوني جهنم نندورو نارجنا كمرنا أنو سكوا من تين تقني الجنة أنو سكوا من تين تنجا يبينا يا ربي نامو الله أمبو وما ورو يعيمي جنگو نارو وما يمي وري أو يعيم وما وري أو يعيمي الله قد سربنا القرآن تلا يسمعون حسيسها dongo ti serebenu intahari jahannama somi kanne ando jahannama na angu tengene tanyere wujunu sine terne dongo angu amankay mugu serebenu ganta hari somi ni jahannama mankay ne jango na wari ya rabbi anno ka hukuma anno ka wajana dungoni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh